Danas je subota, 21. maj. Evo ja i Amar smo došli prije podne da zaštitna sredstva za voćnjak poprskamo. To bi trebalo za ovu sezonu biti zadnje prskanje što se tiče zaštitnih sredstava i onda ćemo još jednu folijarnu prehranu za neki 15 dana. Danas ćemo uzeti insekticid Confidor, fungicid Clarinet koji služi za zaštitu od krastavosti jabuke, također fungicid Rotondo koji služi za zaštitu od popelnice jabuke i Envidor, to je akaricid za zaštitu od paukova. Poslije toga ćemo uzeti još Kalipso koji je također insekticid i onda ćemo završiti prskanje. I kao što sam rekao, kad uzmemo još za 15 dana još jednu folijarnu prehranu, to bi bilo to. Evo Amar je već počeo, a sad ću ja uz Božju pomoć.